birta long pen kadu kavya phanta me adab ke mya kardom nang pazuriklo tang tepini adab birta juitha Bharatiya Janata Yuva Morcha East Karbi Anglong District Committee pen pater piponsi lakha pharoi sira sirkep Hauraghat LAC angkang EC pen there niphai truck surihini rengkora truck arni den rong pathua klamalong BJP Yuva Sanmilan ke paman ponalong aluhi sar poaman pen kachitongdun KAC CM Dr. Tuliram Ronghang chitongdun Labang somai long BJYM amaipu sarsing tiso pen mai chari ponsi budhiram teron pen aluhi ke pachinia por en ponsi mai pedo ponlo halapu mai along KAC CM Dr. Tuliram Ronghang pen ke than pon ke Central Government penching ki chethan ponsi bangsuring koi arisoi jangatuma phan voreng avar sai ki pipon ji aphan training pipon po la solong ke chengsi angdeng bangsuri trok sira bang pharo hini arisoi jangatuma phan training ki pi pang cheng pon po la solong ke dam ke bang la pen ki choki jun anparta inu talong seka suri kep atangka setame pi pa jer ponji la pen bangso training judde da phi pulote KAC pensi company la pen industry salong avoreng avar sai thik piponji pusi Pangdakpon Bangso Yuva Sanmelan Amayalong Manpeng Aluhi KAC CM Dr. Tuliram Ronghang Lapen State BJYM Amaipu Rakesh Das East Karbi Anglong BJP Amaipu Roland Killing Lapen KAC Chairman Raju Tiso Hauraghat LAC MLA Dorsing Ronghang EM Lunsing Teron Rite Singh Hi Kachi Rong Pipi Madhuram Lekhe Pen Chenglok Penang Anabang Phua Bang Phiatum Chetong Dun CRD People Kijut silo 7,200 tumpan class 10 pass laben class 12 pass man training people kedam kewang our side tame la tame consultancy PG laben training ke pi sector suri kepta consultant ko people lang laben certificate people placement ta ako consultancy people la our side tani than no la that pen pulong the election judet pen ko 12,500 tumpan ako training p2 Kedam ke bangawar sai pen chenglok kichu kujunda consultant people ko suri kep kepta consultancy people la pen placement da people ko lailam si jigi than dondri ha get akar benglong get ni dak paru khasi bi pu so denge de ponelo sita hola kiki katijar vega banke consul get ta kiki DC get ta kiki mopo meghalay Nagaland get tangelo asi next ke dak parukha get chingbon po circular ye yuva morcha yani youth him tani sireli bina ye homos titin po nitum je asa homos ini first target lo Hauraghat LE nitum first juareli nitum bilo laso reli long nitum je lan spec page lan amuni doji kota pinian ke nitum la chair kairan stansi 5000 penta non bagi abisi sido lasi non do election abang ke nitum yuva morcha pelok se Hauraghat LE long lok si nitum 10,000 yuva morcha do lasi lasong kong penjak si complain putin BJP hin mangke belek amorcha da dopik ta yuva morcha pelok si nitum 10,000 athak do lasi laso ateng kono tang nitum election of bangke lan camping vote na ge lathe kopi poloma ko yuva morcha atum phan je youth atum phan laso BJP sarkar bangke priority bang pelangan pi non do ta pelangan lasoni mukha pilo je scheme mukha atmanirbhar pendang log nijut moina non nijut babuta laso por launch ko lasi hala nijut moina bangke lake ar so samar tum phan college ka charli lapen degree ka charli tum phan ka item pilap la laso record jong si nang tum to line ji ko ta ke school college along dabo higher secondary Non ke bangji Assam Assembly of Farman MLA ke li ke pado ponalong Bokazan LA Congress Racharya Song penki Rata Ningti Karbi Anglong District Congress Committee mai pho phansi Parjab dun po mate chepati dun po Anchot Kalisi All Party Hills Leader Conference Regional Political Party pen pajir po ponsi BJP Racharya Song aphan parempon po puta nangjai dun Sonsi BJP Racharya Song ke Japon KAC CM Dr. Tuliram Ronghang ke chopang lima phuthakta nang ningje duntu sonsi ke damtanga porahut luru langso amlapati pen fishery office tara langso KPH kacheleng atowar henone pin seta pa henobor EC towar selamlo laki kuti kuti atangka chopang limji aphan pusi akoi pilo Sonsi contractor atuma phanta Jal Jeevan Mission mati JJM scheme wanlo bonta asai pa claim pa oi poi mat non pu anta arni patang te lapen to build a pipe charsam set la anchot kalisi ahem adon arap atum chepleng chit avoreng avarsai amen pen alak alak atangka ke en pen voreng ke jor pen kidu ke lakatuma phan avi ke chong siputa akoi pipon
Anta Dothulang KACCM Dr. Tuliram Ronghang Sangho Bang Hor Ebong Suritrok Sike Prapho Ajowang Party Kichu Hor Kijun Pangrumpet Penkuti Pharoi Sira Kretrok Sosia Tangkan Bong Tangka Pa Igloputa Akoy Pipon Sonsi Penang Analam Thepen Karbi Anglong District Congress Committee Maipu Rataningti Amparta Kewang GMLA Kili Kalong Bokazan LA Pen Karjab Dun Chiabang Pupen Akoy Pipon Bukajana Phana Banke already first this long ticket declared eloka. Sini lugas President Nepal Pidalo Bukajan Bensi non 2026 Banke Cipati Dun Nangi Koko Lalo. Yang kamu bilang itu PSLC lah, pengen itu National Party yang mengenai itu, nanti PSLC itu manggil tip home NG itu sih, dalam tangan dari panggang, dengan itu dan bersobat kosong, nanti kena eksebul di mana. Nah soalan betul bangke, cingwa cing sai bom lo, lapen nili tumta already belek level hope hadi. Andeng hini bak ande cingwai dotang lo lapen nega cini tu nate kute pini bangke ni litum penta Dakar Binglong District Congress Committee penta bida singlong pijapon si the so line thak bolor gorob boi phan brief kurida pothan nampo lapen ke pini hombhop pini ani hedia joint alliance ke do anatum Pini, Gaurav Gogoi tum hoi pen, alang alliance partner tum pen, press meet ki du jalam do pini. Tasi cingwa cingsai bom do BJP hingodak isia party pot ke parem nai polo te nilitum bangke ready lo lasi APHRC tum upor chalo alang tum ko ansi ke sacrifice unima da palang litum ahok pet rada ning kahang along ajab dunia ajab dema Kongres tumbang ke ready lo payment zero pin lancho takli non JMN tu jol जीवन मिशन हालत तुम अफान बांग पेन तंका की चोराम पेठे काम के क्लेम पेमेंट जीरो का दो कवे तंका फसा चला तंका की सोजी की चो थाबजे जोने सी माथा था लुरलांग सो तोर हिंगोने पिन लांदी नाली तुम ठेगला लत तोर बनाय पकलांग पैसा अलांग कांग सॉरी फिसारी तोर हिंगोने पिन ला रिपेयरिंग पकलांग रिनोवेशन पकलांग पैसा की चो हुजी फा तरलांग सो तोर थोड़ा माला निवांग मॉर्निंग वॉक दा हाला सो तो वार ता के पकलेम फिल्म पैसा की चोंपू जे फन जो लसन अन करप्शन के थे लसुमनी के क्लेम काल बियांगलोंग जोंगसी रादा तुम बुजीदाम थे पे नोनी तुम के पकलांग के थान अन काम जोंगसी मुनी तुम बुजीदाम थे बोले दे काल बियांगलोंग के किवीर लो लसो तुदे राम रोंग हा हिमंतो बिसु समाला मा जत वारा है साकुरिया मेन पे ahema so la pen aongsa oisa kirum ARO revenue officer ranger apha 45-50 lakhs paisa ke third grade apha di 15-20 lakhs ke fourth grade apha 7 to 10 lakhs paisa ke history long record lo tiram rong hang la pen purial dongke paisa ke sakur ke jor ni tumut ke zero एक पैसा ते ने होरा दरगे सोदा जन बांगे नन तुलियम नो हांगे रिकॉर्ड लो बोला तो मासी 95,000 30,000 हर की जन पे रिकॉर्ड मत ली नीले के बनाए गली लगे बीजेपी तुमसी बनाए पक्का सिनाई पियो तुलियम नो हांगे आनी सिले हिसाब त लान पार्टी होई की चो अट्रैक्ट पेंशनिंग 12 बছর ने 10 बছর के चौक हो धदी अहेम लोंग के जे पिक अप वैन पेन है एक गाड़ी तो 95,000 भर गया लहाई के बाद बीजेपी दुमसी तो सिनाई पिलो 116 crore 7 lakhs तंका 12 बছর पेन तो ये रान हांग जून एलो जो माथा था लहाई के माप पैसा लो नाली तुम पैसा नीली तुम पैसा कि 2 लाख रात पैसा के तमने तो ये राम रंग हांग कि 2 लाख रात अब पैसा चराय एट रात फन अभी की चोंग से बबांग लगे he is a blood sucker
Karbi long interest upon ke pavir bang la pini ne ang itu upon non BJP sarkar upon di kek ko kaning gela man sob abostu pen hedi politics pathunang ne alang tum chini ne ma la so six schedule non Karbi long Thomas Council doba Karbi long a six schedule ta Congress tum sigipi BJP should understand in order to protect our interests and for our welfare, this particular sixth schedule is being given and created by the Congress party. Lanchot takali non G2 244A a provision ke do hedi halaso provision ta lata Congress atum sigidi. Lapen non G2 kado kabe a power kipi anta through MOU puno MOS puno lahai antame Congress adin sipi bom lang nata BJP tu ajak tak claim play BJP tu non claim lo bolote ili tu ajak kong kido antame hedi Himonto Biswa Sharma hoi pe kado kabe power anda chibung pantri alu ajak sakuri pirthe pilong tasi la bangke la tuke pacho baila ke thek thiala la bangyo piloma bang phan inghan ke bar hai scapegoat ke banai pon alang tum ke man me alang tum si power dolo Congress atum claim ji bole te Telangana long thelong lodi la an ke protest party je thak dak tame Congress tum ke pida ta BJP tum ke up ke pp ke a policy mase ave so BJP should understand they fail in addressing the interests of Karbi Anglong not only in welfare scheme but they completely failed to address this issue 244A. The Congress tum pensi muani si longi same Congress tum pen chodi belek kan thang ta khata hai lahalo ne dipu bangke BJP tu ke thek ke up e joining lo lage so private bit ke pini dopo file sharing dopo so fear with that bonita avilo lage apram biren sing ti MP do tawan lahalo la so lam bathak Tang te pini adaba birda bangke kang tonik lo kado kabeta me do me thak me kurwang tru